تماشاوان هجا و دزانن جنرالك ارتيشا تركيا تشكريا عجيبه دس بيك دمكم من بهيس من قلت معقوله يعني جنرالك ارتيشا تركي قاچاجيبه قاچاجيتي كريا قاچاجيتيا تشكريا باوتومبيل خويا تايبت يا شخصي کوچبرین سوریه با قاچاقی در باسی ترکیه کرنه یعنی وزارت بروانی ترکیه جی داخویانی دا ادیم اشکره بو گوی جنرالی چاوا قاچاقیتیا کوچبران کریه ناوی اشکره نکریه وزارت بروانی ترکیه لی بناوی بی چه بناف کریه کرد کریه دبیجه وی قاچاقیتی کریه یعنی کوچبر سینور در باسی عالی ترکیه کرنه او جنرال بنیرن او جنرال لتركيا برپرسكي بلند يه اوبراسيونام بيجي ونه ديمانان ببينن نا ديمان جي ده كرانين روداوي دا در كفن وي بو اوتومبيلا خو قاچاقجيتي كريا خلق بقاچاقي ج بريا تركيا نفيسكاري روزنامه جمهوريت بارش تك قولو دبيجه اف نجاره يكمينه كتشتكي وها تشيد برین هاجی کسین که رتبه وان دبن جنرال دابون وان جی دنابرا سوری و ترکیه دا قاچاقجیتی مروفان کرنه. رهبر گشتی خدمت حقوقی د وزارت بروانی ترکیه دا تو جنرال اسد محمود یلماز گوت اف جنرال کو قاچاقجی بویا کرنه خانه نشین یعنی تقاویت کرنه. سروک پارتیا گلجک لترکیه به کردی پیشروش احمد داوودوغلو برای سروک وزیر ترکیه بود لسر بریار دوزا کوبانی گوت چاوا و که سال 2019 نامج ایمرالی آنین و بستوی جه سروک پکی که عبدالله اوجلانه دبیجه دکاری بون سال 2024 جی نامه یک آنی بانا یان وکه که عثمان اوجلان درخست بون سر تلویزیون ترت کردی انک در کتبانا و گوتبانا دنگ خوال استانبول بدن بر بجیر هفپیمانی جمهور داوودوغلو پرستکه اگر وها کربانا و دادگاه لسر دوزا کوبانی اف جزا بدا یا نه Kobani davası tabii ki. Divê derbarê bûyerên Kobanî de ew kesên gocanê xwe ji dest dane doz bê vekirin. Lê ji 2014 û heta 2024 çima ev doz 10 sal berdewam kir. Demirtaş çima destpêkê bi vê yekê nehat tomhedbarkirin û piştre 2018 bi vê dozê ve hat girêdan. Ev çi ye? Hûn dizanin careke din bazarek û li hevkirinek heye. ما اف یک بوا تصادفه هالبجارتين سيوكي اداري بداوي دبن مهك پشتره بريارا دوزا كوباني تي اشكره كرن باشا اگر وكو 2019 ناماجي امراليه انينا 2024 جي ناميك اني بانا يانجي وككو عثمان اوجلان دركتيه سر تلفزيونان هناك دركتبانا وقوتبانا دنجي خوا لاسطنبول بدن بر بجيري هف بيمانيا جمهور قالوا دوي دمجي اف جزا هاتبانا داين چه لپاش پردهان زیوری و چه بازار هاتنه کرن Ne döndü perde gerisinde? Hangi pazar?